Nahar mono tiri nor nahar ei dabu ko haikoro thang na hatini. जों तीन नर साइमा खाना जों मियाव गवर्नर न जों मेमोरेंडम सबमिट खाइका आवन परे इलेक्शन कमीशन TTADC नि आबनो थांग जों सबमिशन खाइका ताउन बागि का बरक 7 तारिखो इलेक्शन कमीशन काइसा नोटिफिकेशन खाइका जे आउटसाइड ऑफ ADC माने TTADC नि हातानि बरक जे ADC नि बुटारिया बरक बो काउंटिंग एजेंट तंगमान होने नंगा जों नखा जोंनि एको 1985 माने त्रिपुरा ट्राइबल ऑटोनोमस काउंसिल नि जे कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन टाइप बिजनेस रूल 1985 ओ सैजाक दङ ताइ बिनि फर्म नं 12 ओ क्लियर के सैजाक दङ जेता काउंटिंग एजेंट नि एड्रेस वेरीफाई मा खाइनाय इनफैक्ट वेरीफाई खाइना बरने बो भोटार ना नांनाय ADC आमसोनि नॉन भोटार नॉट नंग बिनि एड्रेस बाकी वेरीफाई खाइना कोन का ताबो दिल्ली नि फन फाइ हंगा के तीन तंगमानो हंगा ताबो ताकासे को हंगा करो त्रिपुरा नि स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंसी जे असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी आबो बाय ADC नि कॉन्स्टिट्यूएंसी फेलाय फॉर एग्जांपल ताबोरम दि आगे माननाय नि असेंबली एरिया हंका कब आसा होल ताबो ADC नि कॉन्स्टिट्यूशन आंदर का बुसक दुइटा पार्ट दङ कासे जरायना खोला कासे माने पुलिनपुर हंका बा असेंबली ताबो कासे से हंगा ताबो नबा के तिनि ADC नि कॉन्स्टिट्यूशन का दुइटा बागबा हंगा अबं बागन किला का सिजा तंका रूल 52 ओ आबो साजाक दङ जे सेपारेट माने ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नि ताई यूनियन टेरिटरी के जेकुनो आबो स्टेट नि कॉन्स्टिट्यूएंसी नि अंडर एक्ट लाया कारण बरनि सेपारेट एंटिटी तो आबन बागिनो तिनि इवन आं तिप्रासां तंगै ADC नि बुटारिया आं ADC नि बायरा तंग हंगा आंबो ADC नि काउंटिंग एजेंट आबो तंगमाया आबो हाय हंगा बरक साबो जेता और क्लियर खाय स्पेसिफाई खाइजा करि होनो आबाते स्पेसिफिक खाइजा करि हेंकन नों फातन रिमान आबा है कुनो आइन कक साया डायरेक्टली आइ के सैजा करि फना हंगा नों आबनो इनडायरेक्टली बन नों बनो यूज खाइमिया हंगा बोथ साइड हंगा इन द स्पिरिट ऑफ 6th शेड्यूल हंगा चिनि बरन इंडिजिनस ट्राइबल रोनि ऑटोनोमस जेटा मीनिंग बिनि जे कॉन्सेप्ट नो चिनि बरक इंक्लूसिवली जे ADC नि बुटारनो बागे हंगा तिनि बर बाहायका बाहायखाय फार्स्ट हंगा बनो बरक एक्ट ऑफ वायलेशन आइदि इलेक्शन पाइथांका 7 तारिखो हठाते काउंटिंग सिंगना नाय तका आफरसे बरक अ नोटिफिकेशन खलाइरो हंगा ताबो नोटिफिकेशन खाइमो टोटली इलीगल बाहायके इलीगल नॉट थ्रू एग्जीक्यूटिव ऑर्डर विथ फॉर्मल नोटिफिकेशन बरक कारिया आबो इटसेल्फ से इलीगल BI नि खाइ दङ हंगा आबनो ते सोंमिया गवर्नर न ताई इलेक्शन कमिशनर रैखा हंगा अमन परखो बन कुन रेस्पॉन्ड मायावै जों तिनि इमिडिएटली जों हाई कोर्ट प्राय 11टा समय जों स्पेशल पिटिशन खाइना बगे जों उनको मेंशन खाइके परमिशन ग्रान्टेड का हंगानो अब लिस्टेड का हंगानो दुइटा हंगानो सिन मैटर का अब नोति डिटेल्स जों पक उनको आर्गुमेंट खालायके आको लायके इको जागा हंगा जों इलेक्शन कमिशन ब कॉपी रेखा कबर उफाइके जों अरो बन जे अर्डर आबरनो ते जों उनको कक सालायके आर्गुमेंट खालायके गय आबन यागलो तिनि नुकजाखा कोर्ट बाबनो साका और केस तो किसा सीरियस इश्यू उनको मततेबो एग्जामिन फादर खायना नानाय हाउएवर काउंटिंग खना अंगथु विथ पीस प्रोसेस फ्री फेयर नांगथु हाइफनो और केस नो रिजर्व खाइ बरतासा 23rd एप्रिल हाइन हाइ तैसे नारिफिका तार माने अ केस नि मेरिट दङ अ केस भेरी सीरियस सेंसिटिव आमनो बरनारका हाबन सोंतिनि सोंमानो अ काउंटिंग खाना सों पाइनाय हंकाबो 23 नारगे ताम खाइनेबा आबो ठीक न तम खाबनो न सों साका कम से कम अबनो बरक रिलाय खायै अबनो स्टप खाइतो होने सों अबो साका हाबनो आबन लगे लगे न तिनि सों कोनुखा आं abo copy tu dale habe an ko mobile ang phunung nai mobile
kaifajike rumo tini election commission ni engko kaisa taisa haina hai katal notification ong pika rule 52 no tui uje 1985 edition is a constitution elections and business arunoti borti khlega sing abono nai ga jaga srijak tongo serai keno jeta accounting agent khoroksa candidate bo kaisa kaisa teblo khoroni ke riman nai ngaka aborongni form borok ma fill up khai marne plus duplicate form bong thani ma tongnai plus bini address verify mangnai tar mane oro clear ke srijak tongo address verify mane bo addition ni voter na nangnai aba heke a address puru mane tamba he or she should be the voter of the TT ADC aba heke sing tini koto argument khaike kabno tino court reserve khai plus election commission a copy last link kai kunno submission khai rakha nga simo mangka je boroni aje agin order no cancel khaye tabu katal notification khlai ramane তার মানে abono je kubuni alka fatani borok khana ma habliya khana ma haibya habono aro clear khai actually I know clear ke sija kare ma haibya karon kintu within the spirit of the sixth schedule bini jeta sixth schedule meaning ono sijago jeta outside rangi maya otherwise tini candidate bo addition voter boya ST boya bo hangka tini jekun jaga tagorjala bo candidate base tongman hangka aba haise maya hangka counting agent bo bahake jekun jaga ni phai borang ko counting agent manai ba hangka bo srai to makha oro nugui tongo je borok aba hake khlaina musungya abon bagai bahake disturb khaina abon nai tong abon bagai no jeng immediately mia jeng memorandum submit khai ma slabya hangka kai tini tebo bezal jeng gabon bagai jeng immediately abo submit khami jagolo jeng koto thangka kai jagolo tini oba hake borbo aboni earlier agini je notification abono selai as per rule je sija tomon abono borok taisa khlai ma repika gabono kaisa sini success jeta immediately abono react khaimani ngai ta kaisa bo nang election ni pore oba ke notification khaimo abo bi ni kono law aino sija kre jeta nang kesara nang oba ke ain katal ke tikhlaina ni bage gabo to bon intention tamba bon intention kakai somehow bor bahke nosto khaine ni e abo se bon ni intention abon bage nang tini median through te sini bor ono koina musumo tai sini candidate ono koina musumo tai sini counting agent ono koina musumo jeta oba ke sikri sokrono kiria oi kubui kathang abono puitto sawi faith tongoi khana ni jeta counting of bornor thani thangai kubile kubin nok ngi applying nai kubinole haimya nesini maya abon bageno ang tini saklanu musungo je bor confusing je tongmani ore pure ngi confusing tongmon nor confused tangdi orono srai ke sijak tongo jesepana sini bor no bor suppress khaina naitu sini mothano suppress khaina naitu kentu kubile kubino tongnai a kubino applying phaina abon bageno joto candidate tai joto adang sona koyo kana peace and harmony no tuyi norok buska ga godi bui hame sita tangna phaike hangka kai aborno bada khai je ain tongmon aba ke action na jangnai te police no inform khai rejangnai tai ya pharibo de police onar aba ke nuka kai amsu sauna tini je sini court je wan sugoi je tini saklaimeni khub khamka tai future aba ke ore pore khai borok jeta illegal way khai tai baka sitra bai borok ba ke ain tai salamnani borok tai manglaka karon obon kaisa sikrimani ma klaike karon abon bangeno o case ni merit tongino tina haina hai 23 tariko o case ni matter no taisa sumjala hambai